Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo Kapitulo 86, versikulo 11. Isurunak iti kayat mo nga aramidek o apo, ket agtulnogak ken ka as ipupudno. Isurunak nga agserbikan ka as ipapasnak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan a maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hindi laymanan ni Bustis Wildo tayo. Wan nga rod pare. Kanayon akas ti araramiden na kada tayo. Imbag pa jay hapon nga bus tayo iday. Ta saan amaladla daw ti sweldo tayo. Para tayo a Pilipino ti bus tayo ita. Saan na tayo nga amo nga isakit? Ay, ano san tayo na pare? Kasano tayo ang makapagtrabaho na saya at nukasta? Kanya tararamidin nyo tita. Nagtrabaho kayo. Wan boss. Intan benigno. Agsadot-sadot kayo. Awang gunggunayo ang masusweldoan. Mas daawak no apay aman mano nga umawag ka kada kami. Lakay. Pasensyakan ba ka? Kaya't kuman ang kanayon kayo ang matawagan, diyak maaramid. Taban-bantayan na kami ti busmi. Kasta ka di? Nasukatan ka din ti boss yo? Hapones idi. Ngam ita, pada tayo a Pilipino. Ngam naungat. Di na ilugar ti kina-istrikto na. Unay ba't daytan? Delayed pa iti sweldo mi ita bakit? Sa anak pa'y ang makapagpawit ita. Ano san yu pa'y laang? Anya nga rod ngay no kasta. Ti importante, agan anad ka di tapagilian nga ayan mo. Ipakaamom kada kami no sa dino ti papapanan nyo. Tapno saan kami nga agdandanag ditoy. No siyak ijay accounting, jak kayat amadili ti sweldo yu. Asino kumati agsisinakit? No saan ada tayo matlaang a Pilipinaw? Day tamat ti ibagbagaken kwa na. Ngam, jak man amo. Talagan sa nga awan ti puso na. Agan-anad ka akanayon ka ni boss, Nilda. Madlaw ko ngamin, ama di ti panagkitkita na kan ka. Kasla kursunada na ka. Padasan na Wan ngagpay Sonilda. Agan annad ka. Uray padam a Pilipino. Imbis a protektaran na ka. Isupay ti mangisagmak keng ka. Agyamanak iti palagip yu kanyak. Wen agan anadak. Liklikak adwa kami laang dito'y office. Nilda, adda ka di madakdakamat kan ka ni boss, no kaano kami asumanglad. Adan, apay, di na imbaga kada kayo? Saan pa'y mat? Kaano ka di? Intun umay alawas. Ijay baybay ti Japan ti sumangladan nyo. Pare, nabuyam ka di jay damag ijay TV. Nyaray ta pare. Adda ka no bagyo asumangpet. Anya? Isu apadasam akasarita ni boss. Tapno ipospon na pay laang ti panagsanglad ijay baybay inton umay alawas. Saan na nga tang amuday ta? Amumatan ni boss. Nuan niya ti kayat na. Aramiden na lata ure adda peggad. Bayam, tapadasok akasarita. Agasam ngay. Adu tayo asiman ama apektaran no matuloy dayta. Nilda, awan samot tao. Sumrag kalatan. Adda di ta uneg. Sir? Nagkunakan ka, sumrek ka dito'y opisina ka. Binigno. Sorry sir, adala ang kumati. Nilda! Nilda! Sir? Nagkunakan ka, pastrakan dito'y ataw dito'y office ko, ha? Parwaram. Sir, Parwaram kunak! manong benigno. Rumor ka pailaan. Sige. Pasensya ka na. Madin sa timud na ita. May kaman dito'y, Nilda. Uwan, sir. Sige, rumara kon. Irikot mo dahil tari daw, kat umunag ka. Uwan, sir. Saan ka diyan naibagakan ka?
Adi kag pastrek iti uray asino a bisita dito'y opisina. Awan pa malubos ko. Sir, Kaya't mo ay kateng ka, pagawidin kay di Pilipinas. Gaputasan mo nga ammo teraramida matrabaho. saan, sir? Inton maminsan, di mon araramidin na ita. Tatalagang ay kateng ka. Makamukan to itibiyag mo. Pare, nakasarita mo ni boss. Saan? Inong tanak pa'y kit di. Anya? Busy ka din ni boss? Nakita nga ag cellphone. Nakangato dagiti saka na ijay lamisaan. Idi nakita nak. Kasta unay tipungtot na. Uray ni Nilda. Inungtan na. Anya matdaytan? Kasla saan apada a Pilipino? Mas kayat na kanu agayem dagiti Hapones. Kanda duma pa'y a foreigner. Ngamda tayo a Pilipino. Ituloy na pa'y nga ta dya isasanglad tayo. Napaggad paray taada sumangbay a bagyaw. Saan mo't unay ang napig sa tibagyo dito Pilipinas, lakay? Agar arbis laeng. Ngam sigun iti damag, no pumanaw dito Pilipinas tibagyo, agturong ija Japan. Isumot ti ammo mi. Ngamjak man ammo. Sumanglad kami latta kano. Kasari tayo ati bosyo, lakay. Napaggat ti kasta apang panunutan na. Saan mi mat nga rod ang makasarita? Amo matin ti trato na kada kami apada na a Pilipino. Anyamot tanday ta a bosyo. Padayo pa'y mata Pilipino. Naskan kumaaprotektaran na kayo. O sige, agpakada akon. Tani, limitado ti oras mi ang makitungtong iti telepono. Maungtan kami ngamin. Sige lakay, agan-anad ka dita ha. Kwarta ti birukan tayo. Isuanas ka nga ituloy tayo ti panagsanglad tayo. Pare, agsaukan. Ibagam tirik na tayo. Sige, siya akong agsao. Boss, mabalin ka diti agsao. Apay, anya ti ibagam binigno. Amumot siguro, nga ada sumangbay a bagyo. Amangan no ang paggadtibiyag tayo, no ipilit tayo ti sumanglad. Apay asurwan na. Asino ka kuma? Ordinaryo ka lang si man binigno. Awan karbangam ngagsaw kanyak iti kasta. Tamok teraramidag. Pamilyado kami amin, akas kan ka boss. Saan ka di amabalin nga itan? Takrot ka! Kaslasan ka lalaki. Numabutang ka amatay. Diagbati kan? Kat agawid kan iti Pilipinas. Takita man, no anya ti mapasamak iti pamilyam. Mayat ti panawan na. Naulimag ti baybay. Ayan ni binigno. Agtarab-trabahon, sir. Kunak man no nagbate, tatakrot. Simurot kami amin, sir. Awan tinagbati. Kunamlan na sino ngagsasao. Agasan, suruan nakit din. Pare, apay asaan ka pa'y laang amaturog? Kalpasan ang nagbasa ak iti Biblia pare. Nagkararagak maten ah. Isumat lagayam ang nagbayag ka nakatugaw. Sapay kuma, taya dayo na tayo ti Diyos iti paggat. Kabayatan adda tayo iti tanga ti taaw. Sapay ko mapare. Kasapulan dak, tagiti anak ko. Adda amin pamilya tayo, amang namnama kada tayo, pare. Saan na bali? Adda kaasit ti Diyos. Pare, agriin ka. Pare binigno. Nagpiksa ti panaggungun ti barko. Napigsa ngamin ti angin kan tudo na pare. Anya, Saan ako na maturog pare? Daytoy sanjay bagyo. dayto hindi bagyo. Agkalma kalaang pare. Agkararag tayo. Lumlum no din ti barko pare. Isalakan tayo ti bagbagi tayo. Imbag taada amin life best tayo. Daytat importante. Imawag akon iti tulong. Sakbay apimig sa ti bagyo. Aglangoy tayo. Aywan gayam. Ayan ni boss. Aun gayon, ayan ni boss. Dagiti kakadwata. Aglalangoy da aminan. Agkararag ka pare. Sapay kuma, tamakalasat tayo amin. Ni boss dayjay. At dayjay silid na. Uun nagpaiso. Saan ang makarwar ijayan na? Pakawanan na, Diyos ko. Nakaarami na hindi pasol. Di na ko na kung saan nakastoy.
May kayong boss. Tulungan kayo ang makarwar dito. Binigno. Agyaman na. Napiksa pa ilaan ti angin kan todo na. Isu anas kan agan na tayo arumwar dito barko. O sige, rumwarta. Pare, birbirukan ka itay. Nadanaganak idi kalaat ka nagpukaw. Kunak no adadakas napasama kang ka. Sinubliak ni boss iji unag ti barko. Kat insalakan ko. Anya? Natalgo dun ti kasasaad na. Kat imuna nga inalad da kiti rescuers. Uray no saan saya at itrato na kada tayo. Imapay ti asik kan kuha na. Wan pare. Kalpasan da ito'y anapasamak kada tayo. Kaya't kun ti agawid ijay Pilipinas. Ay nakay. Agyaman hak. Kan maragsakan hak, tanakaawid kan. Kasta unay tidaan nagmidi ti balay. Naipadamag namin tinapasama kada kayo ijejepahan. Dakkel at talaga ang milagro tinapasama kada kami bakat. Jak pagarupan, ama isalakan kami amin. Agyaman tayo iti Diyos. Kat, kumusta dagiti kakaduham? Pinagawid da kami amin. Sigurado ang nakasangpat mo tan dagiti kakadwak, kadagiti babalay da. Mas daawak kan kalakay. Nagawid kang awan apulos ti imat mo. Uray dagiti alahas mo. Awam matkan kan. Pagpaspasikat mo dagiti agkakangina nga alahas mo. Apay nga awanan. Anyat napasamakan ka. Sabali akitan bakit? Saan na nakasitisigod ti ugali ka? Anatangigak. Napakumbabakitan. Ha? Gapoy tinapasama ka na kami di. Anay salakanak. Dayta tinamagbaliw iti kinatao. Saan ka maawatan, lakay? Kaduan nakman bakit? Ah. Mapantaman iti balay da binigno. Takayat ko tiagyaman kan kuha na iti personal. Sino dayta a tao? Isuti nang isalakan kanyak. Iti daydi at trahedya. Jak ninamnamang umay kayo dito'y balay mi, boss. Adayo dito'y balay mi. Binirok ko binigno. Kaya't kung amin tiagyaman kan ka, gapo iti panang isalakan mo iti biyag ko. Amom ka di. Aga po iti kasdyan na pasamak. Kat namiris ko dagiti bindot ko. Napanunot ko ngayon ikanakpay iti gundaway nga agbyag ti Diyos. Tapno agbaliw ka dagiti mading aramid ko. Anya? Nariing ti puso kon panunot ko. Amo ka saan nga umdas ti panagyaman ko iti inaramid mo. Isu ngay bagam lang. Noan na ti kaya't no nga ipay ko at tulong, binigno. Boss, tarigagayan dagiti kakadwak. Asapay ko ma, tamaitad kada kami dagiti sweldo mi, idi na palabas. Deta lang tikid dawon mi, boss. Matungpal dahi ta binigno. Sige, payabak dagiti kakadwam. Ket agkikita, kinagsasarita tayo. Ado dagiti biddot tayo, dagiti basol nga intay maararamidan. Ngam addalat tawagas tapno makaamiris tayo, kat solnitan kan ikorektar tayo, dagiti madi nga aramid tayo. Papagayam, ditahan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.